Mwazaisi ya kalibu ndeni wa kilungu cha uya vani mutongo TV ngwatanya mukamba nyeneta wa Steven Mwema na ndeni wa kilungu cha mbe tuenda kuya matukane tukazisema uya meke wadhukani watu kaisiondo matuwa dhuku mwana kundu utonyo ilikao kaseo vyembesa mwadhanyani wa umundi neto wa komana na mutumia umwe ukuna uya wa Kuseuvya saa wetu ikuna kana kuripea kusiamina kwa nangani watu wetu ikuna story na ike mwadhanyani wa umundi wati ndata naweza mwana yue we are Kuseuvya saa ne we are with ya wai wa wana bantu bangi wadia one kola wambundi azia koti wewe yakao kuna we Kuseuvya saa kuna ndo ingi nichokela kyo kuseise we yana wa Kuseuvya saa natiko asama visa kana kotaki yo kana kodhi bisine naja ndeze isi ni ukwati wa familia wa familia Yeye wete na vina mwingi wa usome pia. Na kwesela kwa nana wa. No bandu ndo na kwesela ngakata. Kakwato ondo. Kwa kwemana. So weki kwa na mundongi abingweto uya na wakwendesia kana amania kana sani ni sio kwa. Awambe ndesia kuongela ndweze sindu imwe sithane kinengo. Sithande ka kuma kusia wani. Mbele awazi mundu ayekondo ndo siwali kanzeni wako. So weki kwa na mundu Kuseuvya kana nakidia kwa na mundu Kuseuvya na yu elawa woni uyosi wa Kuseuvya saa nzo kila cha kwende isi mwono cha kuvutia ndo wone to maundu angi ando mai masukuma nzo kila cho vutie basa ni biwethe no wendabo yandu ambende isi Kuseuvya kwani ko na ubwana kona nona aiso byoke zaita mulaika niki ndo Kuseuvya kwa tatu za moto nini na Kuseuvya nakaitembe wayula wa munini we ana bakulene mundu asia wendo tweka chao elana munini ndia asia itina wa kusoma ngezo sindu lanzeo yula wa munini ni miaka yeba elana munini miaka miongo zanza na ile okete uno kakweka miaka miongo zanza na kenda pone bo wa munini so izi ndula watalela ukasene wenda ko so tweka na tasiba ilana ndako twike ngendie ndao nazo kuna kata na mina usoma nitwiko kalani nitwiko mwalimu lakini nundo kwati wa musi weze ya ninaona kasela kange kakugwe nyaze nani na yu pe andu ingi moka ukesethia maina soma na maikongo maikwache maundu mathuku na kuela wethie pa imwana wa kusoma boko kuna uyo wa kutasa yo mundu la ule akwata mwana wa soma na ikwango maisha ni otonyo muyatu ulane naileta umutavya hii naileta umutavya ngamu ya mbesa ni mbesa na niwe mwini unaiziana izie ona uya wao zubwe cia tululu no uya mbola wiki kiliko chaku bandu tiwe kiliko chaku kinaiketo tondo muika ulio monde nongi noni bondo wakweka kadhani ondo bunde we kano ndio bandu eme kano we thio sindu tanguku lakini tiko kwango ni okulia yutu nene andu asema muika mundu kwango na chao kindu usiasia andu mamuika ukase mwa andu amakailio manna mayiko ni maundu mengi muno ala mekweka nundu wa kwenda mbeza cia mituki ndo wenda mbeza cia mituki wetha wazia we kwatu wa maisha mako nundu ela wenda mbeza cia mituki na iya ukali kanziani sio ndila nzokeza wimone kana okobe nando nundu wenda mbeza cia mituki na maisha ti mituki maisha ni kabola twase weyue ukesa kutungwa ukambie ngi we ta miaka 5 peke nduke ngi we katofauti maisha na mako katungwa nge monini niketa promote yao uwasa kumanja ni wa wendie pio so wewe kio so miaka na kio ubunde we na ubunde we mutumia wa kwitu kwa masako ai mwalimu anaweza Kuseuvya sana na tumba ni mwana nyingi sio tu ine vitu kwa maana karibu rumeze ina twende wano uya nundu twokata timu twemanisia na twapa pomu nundu no gie ko numa masako kidakagala nina chote umie ba kila ndo mwana waende shule umisia ba kidaka umie wawe na unya wawe kaviti nizi so kubunde we ni chawo si ebunde no wa binde si ya process so ya kubunde wa manie cha wa kuye cha kumaku
kubundiwa kubundiwa ndiabundiwe ndiakitiye kusita ndiabundiwa tondu andu mabundiwa sikulu nundu ni undu waikile kone chakwa na kitio manya kwa kusisi na mundu la nazo mie practical anenge mabuku nazo ma practical na zioli nazo mazioli na practical ula naendie kwa gende ndane manya lakini na kitie kumanya jukwa kusisi ula wabundi asia ndenda au mameneke na ne wa mwetete ndao ndume hata ne muthukumi wake ni mwaiba kubundiwe ayetu yaiba lakini endao mubundi seneke ndamu muthukuma uzi watu ni sio ndu ni watu nengie mana lakini ula naendie kwake kwika practical usiwende ndange mana nundu enda atwike nowe wesundu lakini nakenge ya nengo uwi wako sisi okethe na sisi kila weka muthanoone ndikasio kabwinge na la nesi yokoza ni kuna practical na twika bwinge aini okulia hii umabu waendie wathi kuandikwa hii kana wekiata aye ndiandikwa ndia manzie kabiti masabu nambe yawe mwaka wiva kabiti ndai nayo mwaka wa 72 mwaka wa 72 ni watho yeno no nesi kuko wa 76 ko masako yu watho wa kabiti na natho komana nese umakuno ibinde sisi atesa mbesiana kabiti bakita usewe ya masako na sewe brother kwa asewe sio bundi on watho so ni okulia ati niki utaenda kwisolika uyane wa kuandikwa aye na okolete nundu wakuona hii ninaandikitwa Mombasa miagezu ya basa lakini naandikitwe mukuona naona ndio ndo mekwekania na andu waandikitwa ya kwikata wa utangua na kola na manela ni andikwa mundiaka mbutela uyenda kwa mbutanga mbe yambi ndizokoma ndivuzwa ndiambe yaingi na chaka ondoka kwa kanini kakatuma zibaza nza ulilika naye bindani nesu ya uitangwa ndingwa gendo nelilika nate ukombo niki kuandikwa kuandikwa na kwe kudidi nani kwa ngato tavya muika ni wewe ndwelete kuvanda undozu keleko ni neza nukuandikwa ambao manza kaunduka tona hizo yotona kweka nundwela wazi kuandikwa ne mundu waka utumia ndo kwa kuvinda yonze ukazioka etina wamba teto siokete neti nani okulia ibinde si waandikitwe peke ndo chochote wase wasomiyo lwa biasala wila naandikitwe unduyu niweze ouonze no biasala peke so wasomiyo kwibinde si lwa biasala 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 ndia amanie no kindu wao kaete ba no kiwa witha yenda baita uzo wiende uzo kume ukwate baita no izo byo baita ukutwaise nambe na yu ibinde zinondo mundu andikwa eshwa no kwata musala mwiwathala lakini waambia we wako no risk ndo isikana no kwata nicha ukitatu ma ukea ukona tota leo kwata ma customer kukwata uya wakweka wako kuthukuma uyonga noyo na asia we wamuye ndo andikwa we bawe muthia mwi kana we bawe tuko wamuye we ndo thiku yandika na yu endete kuyandika ndo ishua kana no kwata ma customer nicha uchatuma utakia ukalia kwa mbisi noweze kindoke lake hivyo wabeta alaka kukwata mitoke ndio kutota taleza kwatungilela wabeta alaka mitoki kukwata mitoke ndio kutota leza na nibona kwa muika umundi wena kenya na yu ile kwenda kwata haraka wale kukwata haraka wese kwata ndi na ndo amba kwenza musingi nigenda wake nyumba koto na kwaze wenda yuko mnyumba wakalata ndo kwaka na ibalo tongi na wenza musingi nde wenza musingi wese kwaka nigenda nyumba yayo kwa ukabola ka tiko ke kuwete kwenza musingi utebaluka so ni wabundi weyo lwa kusobya simu so kusobya sa nicho witha wesi lwa kusobya sa so wito kana ubingwa we kusobya sa wele witha wesi chaona lwa sa dale witha wesi wisa ubya ila sia majira automatic so umana cha yo lwa se yu sina cha Nthini ndo manani kwetha ni wese ndo India sia ile to wateania nigenda ikaunya kuthi yuta sari ya majira
the mainspring na ye India si Nthini na mainspring ne ya sukuma India ya sukuma India iko ka bantu bera complete balance balance complete balance isukuma ya sukuma yambe yakweka so the no la munene byo komanana go wasani yani sambingi sila zina the namo the no la mwingi no kutumia ula weta the no wasani kutumia so si dai dhukita bambingi si asila weta we si dai dhukita basi atene muno si azuka excel ile twa yesi yao atileka na sio mo atileka zo monde no automatic na zuzi ile na muno hizo ile na muno so kumela ambe biashara ono wako nicho usomete lo biashara nigende kusema pio nigende kusema wa mina umana ndo wewe ukoma ukamana yeda edane viata ye ni wazo wa ilobi wazo wa ilobi ni wezi uteza ona ngalawa ukwata chao nanu tikendo kezi metoke yo yune na uye kati komisioko no nesi kandete chao nanu nesi siendo mbola nundu mavia ni ndesa kazi okangazeo vya namo sasa ni yoka ndikunye vya ni test lakini ndia manio baita na mana kila kilika na kila wale tosuya pe mundu wekala na makasoma make ne kenda mathimo kenge ndo ile teko masobe umasobe tata Kuseuvya neza Kuseuvya neza no mabundi maingi ne makenga makasoma we wako mana why say that only wo kune wo ketumi ndo komera myaka mingi kumane mwana ke munini baka yuwa getakiu no lokoma utetheke tata nikumana na uyo nditetheke mwana keza kandi no kwa ndina ziana na ndizo meta kuma ba maisha makwala maziyongwenda mayuma aba twasi yu kwa muthana museo mundu isobya sa aile tokwata tambeza siana ila kuseo tyo kwate na nundu no we waguka kwata maana tano na twesi ndo sia kuona misiyusie wetha wakwata ombe no la museo no muthana la muthuku byo guthuka muno kale kwata kwa mbe ya tatu kuthina mbe kwa muthana ngili no kwata ngili kusobya sa tio kwata okay aitu mina twasi mundu eyo maeneo ama kibwezi alete kukaba aenda sobe wesa banga kuka kibwezi okana oke kukweta wani ni Bosbol supermarket Bosbol kana oka kibwezi akule bundi no pona ona eba itwana akule bundu asa ona eba itwana paipando bebundi onge wasa baba ingwa alete kule bundi wetawata bundi weta David Ndabi bundi wasa no kana isobe okay ni mubya muno ndonena na Mutongo TV ni twamanya no soba sesa na wathuthia ndo ingi amina ni mubya nita wa Steven Mwema ni twamina kilungu chambe cha wasya cha wia ni wia wasya wa mwimi kitha muthenya ni wa katatu na ende tukamane nthini wa kilungu cha kele cha wina Wana muzaisia muthenya wa umuthi twikurekela maundu ma Miao nthini wa Utandithya maitu undu tona kwikithia kana ni wayanesia Miao na indi challenges kana maundu maitu nthini wa kuyanesia maundu no undu tona kudeal namo wisethia ni wayanesia maundu ala serikali ikwenda ki Miao ni kilungu cha kele cha uyane uya Mutongo TV na mukamba nita wa Steven Mwema atu na Samuel Mutu ni wa mutaalamu wetu wa Utandithya ni wa kututethesia kutanuka maundu matindani na tindanesa Steve ni mubyano ndo akuvika tone na nyingi asante na kwa ina tonga mubyano ndo ambao cha kilunguni kicha kuniwe cha we ya na ningokoma na ndo makambe meutethekea kivili kilunguni ki tutonga mubya musiaize na odhoja kilunguni ki tutambanye mwe nginatumane biashara wale kwenda jana mia wata masitona tu wata Samuel Mutuku na pe ndo maana mbiye no matetha cia muno kilunguni ki na mbitikilio kwa ndateke mwe mundu weta wa mbuga utesa nama ba yes ukoni anambe kipindi kiki mutethetie na yambisia ateza tu na matuni na yu atesa na mambingi ndo wa kipindi ki ai kaitu man legal
maundu ma Miao ndo twana quick yigila to kwasia kwa Kisungu legal issues maundu ma Miao nthini wa Utandithya yitwe maanisha hata ki utaalamu wa Utandithya mundu ni usani weyo biashara ni wakwa ninye na manda capital ninye na manda duka na ninye na manda kilangu ya biashara usilikali likilabu katika sindoni Miao ni miseo na Miao yoka okethia ni kusuvia we mwene biashara na mundu longi tumwita consumer oloko kwata sindui so Miao ni kutsini withia ni wasuvika na kwa nina suvika katika biashara la tukweto kuikia ila mundu kuvingwa biashara pe challenges mabiashara biashara sina industry tofauti pe mabiashara ma uiti ma healthy pe ange ma kutaleu na mwako sindusike badhukanio na kila industry ni yenda maundu meke badhukanio ma Miao so ila mundu kuvingwa Utandithya wake ni challenges siba sia Miao kana legal challenges ila mundu tona kukomana na sio ilo kuvingwa biashara challenge chambe kila mwene biashara tonokoma nacho ni kuimbwa hata nesa ika research nesa akamana biashara lo kubingwa kindu chambe balo kumibingwa ila yote yanda chao na chao biashara ndiye enda stock peke yake mtu anakuwa na weki ya stock peke yake mtu anakuwa na wewe andika peke yake lakini hiyo ni waelembe wote yani sie kila serikali kwenda katika biashara mwena kwenda so ika research katika biashara wako uone weki ya biashara wa utaleu biashara wa uta sindusia bastima biashara wa uta ndawasi uitiwamwe biashara sio uta ndawasi ba indo si tengi wiki research ukule choni cha uchendeka katika biashara nikenda withi ndo amuka kwa chandu bingwa kwacha wena kindukita no run smoothly kuma kwacha mpaka weyo wandikite muthukumi bu wandika muthukumi bu withi ndao sumbwa ni kindu kuma kwacha mpaka weyo pe balua siendeka sisi wamana wena balua hii balua siambe siendeka kembane sia kanzu pe balua siendeka ni serikali ya national government ile ngeti ya county government na pe balua siendeka ni ndumeto wa ma health for kwa mugano kembo bingwete balua wa utandawa sia wima wamwe pauno mpaka umbe wena license ya kanzu ya county government nikenda makwetikilie with their way ba legally and one mesi mundu uzi akesa uthi wake saikata mundu uzi illegal kwembia chao kwembia ba balua wakeli ni bailembe be ndawa hii pe alama tesa ndawa ni ndawa hii ili hata ni mbitikilie kuta ndugesa ndawa expired ikenda wethi ndawa tsi yatumikane mundu uzi no maybe no anangi no matono kwa kana ikembe ni wa munanga overdose ya ili hata so wethi na ku ni mesige ndawa su maybe ne wanangiwe wandia wanyu ni utawiwe wandia wanyu nae nundu twaina balua la we tikilitwe balua wita wa healthy balua wita wa wengi wita wa body ni wasi tu so etikilia kila balua uo ndo kwendeka katika uo la uthukuma withia wena guo na no make sure na kana no run biashara nesa kwi kundu kungi withia kemba no abingwa balua su na tuwe we mbwa abo ona muthukumi lo kwandika bau embwe ena balua ula mwitikilia kwithia bau atona kwanda kemba ni ndawa kemba ni baleu wewa athukumi ala wandikite mundu nde wanda oleu wa kila mundu uima wa mundu yata wena balua wa kila mundu no athimiwe uima wake wiliata health yake iliata mundu utheu wake wiliata kandu mata allowed kuanda oliwithi ya mundu ndo waete oliwilie ona ndekwete ona akuwe mwene sisi awithi mundu uzi palozi ni utete ya nundu kemba ne mundu waandika wina uima wa mwe ola consumer ola ibayanza ndena thina na kiu withi ni bailite angili mate sawa mbali huo isi ambao thimo thia mundu ta serious so pe balua maybe utone mbo yandeka wa bau wa kemba ni wa ithimi withi be balua wa ithimi we bau tugeza ute wa nusu kilo we 1 kilo nundu nage mundu pe andu ange mate aseo we bau we manda profit na manda na nzia cionthe so gethia githimi undu cheki wa baza cheki wa ikala ritwa chat no undu wo we wona ichani wate wa 3/4 uyona ta kilo so Miao ni meseo ni subia ula ukuto wazindu na muthosia wasindu okay okay sindu mwesi ya Miao withia ni mbingi utabu
kubingwa hoteli ngethe wina mabalua maingi kibotho ni mekwenda angi ni mekwenda renew amena mbesa uyaka no kwitwa balua wa nema na wa public health na balua mbingi sike pathukanyo mundu eka hata nikenda wesethia no weka mundu asuna ni weso kwata profit nondo mundu ni kuona sindu ci mbingi ukesethia no ta cia mumini mbesa ya kilo kukwata uyambise biashara beke ndukita wa capital capital ni mbesa ila ukwambisa biashara nacio na sindu cio nthe ciembu abu katika capital isu so wena ngilisi yaku maana 5 wase ine cio kuikwambisa biashara acio pauno utalitoko na ngilia na nesia stock na uke karisaje uko na balua wa kanzo wenda ngili 50 ukaweki abu Nthini oti balua kawete ya profit kilebinda ni balua wa ukwetikilia kwimba katika weka biashara balua wa kemba ni balua wa safety peke ndukita wa public liability na kembwa no na mwako na ni lazima wimba na balozu embwa ago uyaka mwako mundu akapitela ba silikali embwa ayo zubi ndi na zindu mbingi muno na wona te kusumbwa kembwa unoitwa balua wa public liability embwa wena go utono kilia mundu asilite buo kila kitai mundu akatumbwa ne bia okere mundu zwa indebo kana akayuko sikata au sikata na kunwa waka iwe sioka unga miola mwako nikenda ukambe kuiba mundu wambie kwikata lakini kembwa maybe ni wosete we wako public liability na wena insurance ya public liability wona mbesa nini tolemba we biwo ngilimba ho kwa mwaka mwima na ke mundu wa mwibata milioni we sa kumya ba so balua hii ikarisacho mane ni obisi siba timbwa yende kwa so balua ni na wewe ni wa factor katika capital ya kwilo kwambisia biashara sindu hizo on the factor ba utisi okwete profit ni sindu cia kusubiana na mesio pepa longi pepa loa no nando maibwangu na biona balua witawa wa kembwa ni safety wa kusiania na myaki yandu moke ma inspect ba kwa kuiba so beta kembwa ni wambisia kuuga iko uko na wewe uka train ukewa iko ikila baya na in case bakesa kwa kana mwaki kabula kana kende kaka bwiko baya fire extinguisher yende kabaya nikenda mwaki ukesa kuka ukethia ona kuwe mwene no ukata no mina ni mwaki uzu kabla wese kuita mazima moto moke ondo sangi no yete okethia withina kigu sangi weta kethia ri uyane kundu kungi lakini nundu ni wene ngie first stage with at least wene wana watetheka so ika research umale kila obisi wo ndo kwendeka balo na nduketselenzi yazi etina mosia yesia nundu waselanzi yazi etina wenda na cost ya mbesa mbingi iwe mbe wondu wesa kweselenjela ya elite pe mundu kaweka kuye nenge mana 5 iwe ninguyunena na munene wakwa aho munenga mana 5 oneba yuko nge nenge mana 5 ninguyunena na munene wakwa na yuwe wambe yotoke muthuku for instance uloki nduka ndwambe othuandu inuya wisikate wa andu alama no kama kakwitia mana 5 makekata maibo niyo ibo so kulia baluo wosa wabana wosa na mbeza ciana tiwo se baluo tu withe ni wotethesia silikali ye na bata na ku na silikali yende maundu ao ndachi kopinia ne kusubiana na mbanga simba ciokite okay ko utasie mbese cia maundu ma Miao ko mabaluo asu thani biashara usikieta expenses nikenda u carry forward we say that maybe alama kuthoa ni matethesia kuiba na ne expenses na ndi uyumani wikwata profit isune kato expenses tasia kwa stock sindu cia muthembo ucio bwana mwe mailombe alama uthoa ni matethesia kuiba ni kumaanisha ningi mabinda maingi na cost nenga wambe itawa kwa kana cost ikawata auti kumaanisha lango ta mtu wale tote wazilingi 130 nita 135 ninga na with ya nengo factor expense baya na yubeka wata you expense na kwa katika kula kwa the way manda capital capital imanda isu ni expenses impe expense hii katika long run ukesa kuirika pambeza siaku ilasi kemba babo na nondo za mother times ukawekethia palo no rini wa kila mwaka na wasia kana no itungia expenses katika thukumi katika andu maku no to no biashara muno nondo ukethia kemba ni mutu no ta mutu 135 na ba kwangi ba kwa mutizo ata mutu 130 customer ndo isiona so in expense in ile wa expense at least tukone mundu kaende muno kuirikava but at long run ukesa kuirikava kila expense la nene na wale tomba wena yona kindu ki maana ni mugwe waku withukuma bau na kuithi athukuma kumethukuma bune yani omundu wati athukumi wani kwaku na muthukumi moka kwa tondo ethi wandena kabuti no mbesa ciana wetwe eke kabuti kau so onenda kathukuma bwengi na athukumi alangi megwa mena uya
maika thukuma habu so biashara yaku niyo wende na ku affect so ibinda ya so yukite uka recover expenses yako biashara yusikie katika expense ina balau masio balau na masio balau ndo wende na umake your profit wane make sure kemba no bandu wosi hotla kilungu fulani ukaiba na ibinda ukitokea wa minani yasio na ndolwa na yupe mbunge kala iso beti Miao wa act ya 2027 ya protection ya ki pakongelwa mwiya uta hivyo na no kwebwa kwa industry yako kwa kindu kilo kwika no lea kwambatia praise kana wewe kalobu wewe umesi mwiya serikali ya temu fulani ya temu ya kondo wasio wako ina temu ya kondo wako yako lakini no kweba so kemba no kweba ni walite kweba no nduzuni mwiya na ni walite kwenda nyana Miao ya serikali so iba na wawiti wale makuli oikuli atina omanondo wisa recover ombesa ni lazima uvezinja kula kiti kwambatia sindo kemba ni mauta pe kwambatia sindo kula kwetikilie kemba serikali yoka ya siano ndo cost wa 1 2 3 mauta ni mambatie so cost ya production pai mundu tazika na yamba bana ona service providers tasi ni mongelwa either code fulani kana ndivi fulani ukikuma ipinda kutuma mbesa kumya kana kutransfer yo ikethani si kwamba tangana twina wa notice tunenga wa notice pe expenses mwambetikilie spread wa mpaka pa yande kwa especially costs ya production mwa watu wa minakuma expenses hizi price spread wa kuma munla uyolo mpaka munla consumer ba yande ti consumer peke yake watu yawa with ya kemba mutu pala kemba kwa supply na wa shilingi 70 nina ate wa 80 kwa ubunya ndio naomeka so na kwa ndio kota shilingi 80 nikaenda with na make your profit ni 85 nani munazo tena 70 na tinye niwe ka so isu expenses ya mina kwekata ku spread wakati itu hivi onde na ndo pai mundu kana serikali yani wetie kimu peke ndo na wake songo ndisike meonekana chao ignorance is not defense can maybe kulea kumana tikwe mantikwe tetea so you mundu ne usune green no kupingwa biashara sindu sio onde manata atono manata nendeka ki pepe binatokita nene abata sia mundu green kwenda kwambisha biashara enda kwambisha biashara hata natoa sienda wiki research kindu cha mbia biashara wambia na idea akilini nenda bize biashara wa utandawa sia wima wamwe ika research wa chao kila chenda kabu katika hapo na udhio kuulie ingi mundu nwenda mundu mbia wana mentor wake ukai katika chemistry ranite kama kulie ndo ikabiashara wa kuyepende ka balwa na weba na wa manaki enda even yo katika kembwa ni katika county government ukulie mundu ndekia balwa biashara wa muthembo embwa andenda balwa weba na weba nima ukuandikia balwa sionde ila simbwa siendeka bu ndo mama kwa kweka inspection mama nakela kibo ili nakuwa mina kuandikiwa enda wate balwa sionde nukambize biashara ukitumbo ndo nakuka sumboka ukitumbo mundu akoka kuyabendeka balwa uithio nakundu manana ukona to kitosumbwa nando ando mayo kusumbwa niwe waambize biashara kitumbo anytime kwambize biashara ika research imba na DSU no mana biashara tu awiki aba na baupendeka chao nikenda withia wena mungu wangu ika biashara yako we mutaalamu ndeto ya muthio kwa musaisi ano tonyo kwa takanata ndeto ya muthio kwa musaisi wakwa kindu cha mbere mube yako ndo utambanya na kwa maundu ao then maseoni kana withia biashara wako ni warani kanesa ika kila cha ilite imba na balwasi onde nitwika maundu ma training ya thukumi maku nitwika relations ya thukumi maku na ulo maandikite thukumi maku na customers nitukwatikana namba nino ya 0718 294 881 nitawa Samuel wa mutuku wako na namba yetu tukutethesia palawi babo kwa mite nikenda utheni watetheka tina namba ngi ya Airtel namba yetu ngi Airtel ni kwata no momenewa watu endete imubya Sam nondo akona naito thank you asante Mutongo TV ngwatini ya mukamba kilungu chake licha uyane cha the line tawa Steven Mwema ni kwatini wasoma tukumanelenge kona ni kwa mwe tusome